but no me who entrance gate and I'm say, hey, we are better than a chrono. See, far better. Yeah. She flowers, no. Say, man, dance so that I met no Phoebe will say you. Hey, if you know Oscar, sir. But I need. But who says can draw no more? David. Too simple, be. TSS ka phone kasan. That is it. Santa Yamia. Hey, me. Hey. Come then. So me see dream me hono. I better man see that here. Me say, me jam me o me bar ma den there. Hey. Kono kwa simple na bia se o na go. No, she need them. You to me. You want ni kono wa want. Hey. Oh, but how do you feel seriously? Fine first style be abi. Ready. She obia woni washroom, obia wo. Da me da. And me say na me da mama no so ade no. Sa le fa say. Hello man. Una no ku cover for. Anunsu. Me say. You say. Who that house no show them internet that man anunsu. Say Ella. Then kasana me team. That one there it's a part so if. Yeah, da be ni chami kuma bobra. Da be no benya ska kota asase. Asase o asase them. Undrew them. Enjoy. Da mo benya ska si da baby. Obenya fio. I so ko wia. Abe Ella. Oye. Obenya. Me nda se me nda. Me so anadu be abetina ha. Na. Major from aya mommy phone be na me so aka me dey yes animal. Fie pass me dey dwum wo I don't fancy ba ko no. Snapchat. Snapchat. Thank you. No. So me ko hobby. Then. Hello, I'm in my house. This is my house. What from Slay Queen no? Na mo yemi bi am. Oh, sister, that mo yemi sa me no want na sa. Ti mo weeks am pe mo tua mo pe mami bi share. Mati. Men kan ntiana. Me hear you, mama bi share what? Mati. And you know what to Ellavia? Snapchat, what to Ellavia? Ene men ko. Me dada. Hey, Vinia. Priscilla. Is a me won. Hey, oh na FSA. Mama come chibie, mama show. Hey, Radi, seriously akitu bi. Priscilla, aha de oye de wa ha. Metusuru ha. Na so we watch it. Priscilla, wow. You're looking beautiful. No, where can I wash it from head to toe? Me come and mom sound so call Accra. Oh. Which I want from mini hat. I come broche kaka. Bibia. Chale o hoye fe. Gara dey say dem na mu this can no mu hwan go brother. Come you. What's up? Chale, menene mu unu wa broche nsensam mi ko share mu afa na wa bo fi mi first time am be ni. Na bi be boko dey. Shampoos. Da ho shade. Na brother. They say some papa no na mu dey na mu say na ene wo boko dey. Ya manage sister. Why fe? So why fe sa? Na nya jisima hu. Esi e kachi na ha de wo na ha wo wutin. E say me to so how. Fa. Ya bunsam bi wa say. Se wo fa street ya so. E kwa we ya. Aha no abusa ATUU, papa ATUU, FIE. Anya kura be kirew. Aha. Ti one say mama teenager. E say mitimi be fie ne ye bonkum. Onya ya bana mu wa che. Oh, Priscilla.
On say me birth ya hanum no Sebi. Osha relationship a woman in term now I've respected it from day one to what I say. My respect every little thing I why then why I'm a man. And I mean ni pebia sanya me pese me de me nya hwe ye woni pa no because me yard ya me hear from me heart. Why? Jebe na me dia yo. Oh. Mas ma okay kwa de me now. Ebeye wona to the extent say utimi ko Naomi ekunu honum ko ka kire Naomi kunu say me Mr. na me sorry amede ne mpena ne tena me came mo be ye nyoma eye de mami e mami timi ni purpose whatever no nya beef oba adenti na say wo yes ade no eye me na hwan me come chia me hu da say me yes hey e dey asemuni e dey ntwa so no me hey rani panye me e be say me ni uti no be so o dey asemeto say be ya unti wani mu mame me obapa baby a sauce ni free ba no apart from you no if you minim ni po betime tutu ni na aka because I say ensema I say mitimi no hia enne obo se ni o mitimi kan ni enwumre na ni kunu no beta asanem ne plan no beta say e bia bibi say na listen to me Radi Aba I have had enough of these things what I say besides legacy in the brand na me ma building I know them and I'm respecting my brand a lot anya bia me buy kra no owo kuna woni ne ye ete me mpese menya dimbo wo fie ho no na I say so sama me kan wo the tension so o de 15 ekono I think say me mouth gap so that listen me so pa so that hey so atafanya me bu a worry me pacho pa many breastem na me kan until work out oh Debbie me say oh Debbie oh eh me na me dem one na me so me respect relationship no so that me ne kra na nka obi di me sa na nka nya me de say ebia me yere no ono aduane ma be ma fofo na e me yama on na bia ya ta abi ya ofi no cha da person kan sem mami e na me ka me sro pa o de ye ma ye ho ga to no me nkasa bi me nkasa me no nkasa bi but I think say na ye year I don't want oh dear send me wish here so that said send me who na me did that and I me boa Mami, Debbie, one way oh, Debbie, media anytime be I'm there. So baby, somebody and I'm be fine. Me the bema so me need to meet me and come on to you are talking too much. Yes, sir. Hey, yes, I will unnecessary dialogue. Hey, yes, sir. Any panya. So also no mon come no entina me do ese ai we dey mesrew we ase obi atimi tu obi afo pani timi tu akorafo akora timi tu panifu acho ati me kire no we wada woro we dey nkomodie bi na me no obidi efa how a wusini ukunu no esiti no konya me ya na medwene ho amentiase e dey na be me na sipa ase wo ba bema awale una afi ateti bebrebe ekina onsiniema adekye onwohoro tese ekwan a wodi wukunu faso e wo saa efie na ne yatimu no eho no nkonya mienum ehampa enti mesrew efi munu ya ana fifufure ya ba mu idie wadawroma yemfa new agimfa mla ho die obi aye bia enye bia na etieti nipa fa ahodie bia no epapchew ohima yentwa bibia so na wukunu no ene ne ntina sumdwiem I think say ebebo ama bibia because ebebeto say o tete na sa be ma na wo de bet ejina ne so
na wo share se wo nya de ohima ahomete misrew if you ya ban fufu de mpacho we de wada worma ma mi hu saade ni bi e ho mpacho aha na hwan na ka say ya me ya hwan ba na ka sa no enye mura ela kunu wona wo ka say ai na hwan na ka say thinking about you day and night the me say na great opportunity as a messia wa no see me dey to any say esi nsu no ban men hwe nchenche oba kama to say o de wi a nyina so city ese me jaw to because me jaw to na say be before na say me notify so jojo seriously be ha me okay until man ho kwan na me breso no t mensre many brisa na make do you know how long it took me for me to come and tell you this? Don't think say be a metmu one as say be like I feel like say mean with still time to come into you know say you know time is money. Me just say gram ko juma barazanka macro be about 10,000 Ghana krono me chawan na so the energy me Jane your girl nene I like the word that you use to violate Jane and your girl. But because Jane your when girl they dating you okay. We study ni pan who say okay because I say our na kwanwa. Okay. I acquaint when it into study ni pan who say okay. Na na mo to be your friend, nanti be your friend. One net na ebeboa because listen, man for be a mistake. Once you be sure baby nyina so na how first can no worry. That na o mebre. Okay. And so who ba na adwumo bie. Oba se woni ho kro betimi ahwe wo chi fanse bia kofo ba ti bon gosi bia na so wa wo na china ngwa homework ontimi nyoma homework like emwa aha ma me so because me tie ni say uma Jane 5 million every day bia look at this we shallow what na say chess what book so wa be kan kire me oh da be me ntwere Mora na so wo de oti hunyo wo so ba betumi mefo je na nye je oti hunyo enye oh me de no so oti hunyo enye me de wa san wa sachira o sachira be na mante ela sachira se wo ba wa ye se nsu onwunu me ni nyina okuo ba akum ti wo no sachira be na mante e ko de en Mora e de ko no Mora me fere o papa me respect o papa me pa o chow e free na ekọ no enfre me nka me ni me kunu ntam asembiem Mora if you na kwei enfre me come ni me kunu ntem asembiem bi na mpeni yi ohema na mpeni yi go atete na ano odin wo afri utire so beka ona as ensem wo ho mia ensem wo ho ankasa di ofi asem wate ade me kunu ka jem so te hu no osu ana ote hu na ninje arrested esu a wosu na de edu enum de ni odo nyum otugu masum ajiji dame ende se ne on pan ko te hu me de mahunu ntina Mora dwene ho na fi uti so besi na asensem wo ho ensem adro ho kosi afi uti so beka ona ase dwene ho de dwene ho me ana mi sasa meka chere huntie me asa na nu se huntie na de wo yale sa wo so ana owen na wo jina ho titi hu ye na mo ya me titi asam ha we say if you no ma o kana me hona ya me hina se me titi me dem no na maka chime so efri ne ko enfre me nyina ho no nka me ni me kunu ntem asem bi mate me mpesa du fi asem mate me boye de pente sanka dwuma bi bediu awia me nka wo mpe ubu me yire eza wo so wanti na atwe bet si ayi obi ba be maso abrante kama se ono so ya ka chere se onti minya 5 million e wona bra bom ntino na odi ne bedi nyina ba begu so ba bi obeko bi odifo bi aka chere se onya 5 million bia da ko bi so bewu ntina adwen se onye yi da na ka we hwan ko le mi aka ma shum ho kura fi side kura la think shallow minded person see me bo se ukunu abo akoma where should be a topic of discussion. Oh, it's Daddy Anka. No, Debbie, unza bema there. We are like akoma na me bo unza mindie do bi akeke swat ase. Say so make sure aduane na rich. Say na one say economy mo adi nti untimi mo basic ke bi akeke so fa no aduane. Samo. Yeah, because aduane am be di there say make sure say rich like more healthy. You know, but it shouldn't be topic of discussion. Oh, but Sadia, oh yeah, dear. Oh yeah, Sana, yeah, oh, there be about Sadia, fair not 20, okay. It be an making you. This one passes and come meet you, not come on, coma. The book could jam the Pamacas in the Puma Comasi. As I know many about Kununa, more crampa, another. Well, not I say, yeah, may number some yet. No, unceremony.
Sa emumre. Foto na me hade. O de mati, o de yenye na echi, say me nice kwaso me kwaje ade. Ti echi. Sa ko se asema ka. O de echi dey. O de bra. Oh. Se waka. Echi ni ato aso. Na wonti man fa wo ba kra. O be ne da ba bon. O de show de ti on pound. GBC kam ko to e time ba de. Ti we na ya da faka. That's that. Last na me yam ni na me da ba ko ma. Asemni. Ma nya hwe me de timani mu ati ase. Kesu de me tutu yi. Me 500 Ghana. Na san kwase anu dwa we ge yi ko sua fi venia. Me ko 500. Ada me ti da bo so. Ode o dwa no mu sa o bete.